Hezké dobré odpoledne, dámy a pánové. Good afternoon, ladies and gentlemen. Srdečně vás vítám na světové premiéře československého dokumentárního snímku Raději zešílet v divočině, který uvádíme v hlavní soutěži. Welcome to the world premiere of Czech and Slovak film Better Go Mad in the Wild that is screened here at the festival in the Crystal Globe competition. Autorem filmu je slovenský filmař Miro Remo, člověk a umělec, kterého nesmírně obdivujeme. The film was made by Slovak filmmaker Miro Remo, a person whom we enormously admire. Vrací se do Karlových Varů už po několikáté. V roce 2014 dokumentární soutěži tehdy předvedl svůj snímek Comeback. Později přijel ve společnosti zpěváka Richarda Millera, jehož portrét zde představil. V roce 2021 si jistě vzpomenete na dokumentární snímek Láska pod kapotou, který uváděl zde na toto pódiu a dnes je tady tedy počtvrté. He is returning back to the festival for the very first time. He was here in 2014 with his documentary Comeback. Then he brought his portrait of a singer, Richard Miller. And then in 2021, right here at the stage, he was presenting his film At Full Throttle. My společně s kolegy vidíme desítky filmů a většina z nich, bych řekl, má takovou kontrolovanou, tlumenou energii a proto já třeba osobně vždycky si cením těch raritních kousků, jako jsou filmy Mira Rema, které mají tu energii vyloženě nakažlivou a dokáží to, co já na filmech miluji, to, že vás ten film prostě drapne za ramena a zatřese s vámi. We see dozens of films with my colleagues and often they have a kind of subdued energy. What is very rare and what is seen in the films by Miro Remo, that they have such a huge energy that is contagious, that just grabs you with your shoulders and just shake you. Už nebudu déle zdržovat a pozvu na pódium krásnou sestavu lidí, kteří tento portrét svérázných samotářů přijeli představit do Varu. And without further ado, I would like to invite a beautiful delegation to this film who came to Karlovy Vary to introduce this portrait of unconventional mavericks. Ředitelka Sales Filmotor. Sales Director Filmotor. Michaela Čajková. Ředitel distribuční společnosti Aerofilms. Director of the Aerofilms Distribution Company. Ivo Anderle. PR a marketing za nadprodukci. PR and marketing on behalf of nadprodukce. Marek Kučera. PR a marketing Arsi Versi. PR and marketing Arsi Versi. Hana Šormová. Já se omlouvám, já jsem to prohodil. Hana Šormová je nadprodukce a Marek Kučera Arsi Versi, pardon. I do apologize, I mistakenly said the names. Výkonná producentka nadprodukce. Executive producer nadprodukce. Kristýna Mileberská. Výkonná producentka Arsi Versi. Executive producer Arsi Versi. Veronika Mareková. Pomocný kameraman. Assistant to DOP. Krištof Hluže. Dramaturg. Story editor. Martin Horina. Producentka nadprodukce. Producer nadprodukce. Pavla Janoušková Kubečková. Kreativní producentka ČT. Creative producer Czech Television. Věra Krincvajová. Hudba. Music. Adam Matěj. Zvuk. Sound. Lukáš Kaspřik. Střih. Editor. Šimon Hájek. A Maté Cuport. Kameraman. DOP. Dušan Husár. Producent.
Producer. Tomáš Hrubý. Autor námětu a scénáře. Writer. Aleš Palán. Protagonisté. Protagonists. Ondřej Klišík, František Klišík. Nakonec producent, scénárista, kameraman a režisér. And producer, screenwriter, DOP and film director. Miro Remo. Tak toto bolo veľmi rýchle. Ďakujem vám veľmi pekne. Som veľmi rád opäť v tejto krásnej sále, v ktorej je naozaj veľmi nezameniteľná atmosféra a rád vás tu opäť vidím v takomto počte. So that was fast. Thank you very much. I'm very happy to be here once again in this beautiful hall, and it's so wonderful to see so many of you here. Som tu v takej nevďačnej role, lebo ja som proste taký režisér, že už si robím aj producenta, kameramana, všetko robím, nikto to so mnou už nechce robiť, už je to pre nich asi nepríjemné, tak skúsim najprv za producenta poďakovať. Samozrejme, myslím to v úvodzovkách, ale z časti asi na tom, čo si pravdy bude. My role and position here is quite ungrateful because I guess no one wants to cooperate with me anymore. So I'm here in the role of a film director, producer, but also screenwriter. So first of all, I will talk with my hat on being a producer. Takže za producenta. Chcel by som veľmi pekne poďakovať za možnosť v tejto dobe stále slobodne vytvoriť film, ktorý sa nebojí byť autorský. So first of all, as a producer, I want to say that I'm thankful for the possibility to create films in a free way and not to be afraid to make a film that is an author's film. Nebojí sa doslova rezať do živého. That is not afraid to really cut into live meat. A byť slobodný, tak ako jeho dvaja hlavní protagonisti, František a Ondra Klišík. And be free and independent similarly to the main protagonist that we have here, František and Ondřej Klišík. Dovolte mi teda ešte za tú producentskú stránku. Ja osobne, my sme to teda produkovali pod spoločnosťou Arsi Versia. Na českej strane to vzniklo pod patronátom NUT Produkce. Za obe spoločnosti chcem poďakovať partnerom našim, ktorým boli fondy na slovenskej, českej strane, Českej televízii, ktorá nám to umožnila. And as a producer still, there were two companies involved, Arsi Versi on behalf of Slovakia and NUT Produkce on the Czech side. I want to thank our partners. I want to thank the fans of Slovakia and the Czech Republic, and also I want to thank the Czech television. A napokon obrovská vďaka patrí všetkým, ktorých máte možnosť vidieť po tejto strane. A aj po tejto strane. And also a huge thanks goes to all of those who you can see on this side and on this side as well. Takže bez nich by nám tá moja sloboda, bez nich by mi bola úplne nebudem nadávať, ale k tomu. Takže ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim. Dúfam, že po tomto filme nebudem ukameňovaný a budem môcť ďalej slobodne tvoriť, lebo knižka Aleša Palána bola vynikajúca a bol som ňou fascinovaný, tak dodnes ma fascinuje, aký slobodný priestor sme dostali a bolo možné vytvoriť tento slobodný film. Ďakujem, už nebudem vás otravovať. Ďakujem.
Without them, my freedom would be basically for nothing, and I do not want to use any bad language here. So, and I also hope that in the future I will still be able to make films in this free way. And the book based on which this film was made by Aleš Palán was just fascinating. Dodám, že i raději zešílet v divočině soutěží o diváckou cenu deníku Právo, proto vás opět prosím, abyste opět nezapomněli při východu ze sálu hlasovat. Děkujeme. And I just want to remind you that Better Go Mad in the Wild is also in the competition for the Právo Daily Audience Award, so please do not forget to cast your vote when leaving this cinema.